Swastiastu. Piniajeng para masuk semaning manah adrang titiang majeng ring ugra wakil sang pangiter acara untuk gala sadikapai cering sikian titiang. Para angga juri panureksa sadidahat wangiang titiang. Para pamiarsa sadikusumayang lansuk semayang titiang. Asapun diketalar idedane sarang sami pamilat pacentokan pidar tebas sebali sanidahat tresna sidin titiang. Puja paangayu bahagia atrang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa dua ning sangkaning asum kertawara nugraha ide titiang. Asapun diketalar idedane sarang sami Presida mempupul iriki ngamiletin acara pacentokan pidar tebas sebali rahinane mangkin. Dumogi pemargi sekali asa puniki, sayan ketah kemargiang, wastu sidang watuang manah parewan Bali, jagi mapikukuhin lan ngajegang budaya Bali druwene, wastu sidang sayan ajeng terlestari. Idedane sari sami. Ringgalah hesani becik puniki titiang Nimade Karina Putri Anggrini pemilat saking SD nomor 12 Jimbaran jagi ngaturang pidato sani mamud ngajegang seni baselan sastra Bali ring era modernisasi lan digital. Idedane sareng sami sani yang titiang sekali sampun ketah kawikanin mungguin jagat Bali ini sampun kalotah miwah kasembungan rauh kedua negara mau sang budaya Bali sampun jantan akeh kawen tenangnya nih mungguin seni baselan sastra Bali pindah kesini tunggil akah budaya Bali ini idedane sareng sami ring era modernisasi sekali makin indah yang pikayunen iening kahanan para jana Bali sanesayan kemat turnentan mainak mabawas nganggen bahasa Bali sahanetan resep ini saluir daging sastra Bali napi ke ini kapunika presiden ngajegang budaya Bali truene rauh kebenjang mungkol pasti ke nenten idedani Raris, asapun api yang makin iraga pindah ke Paraiwan Bali ngiring tunggal lampi kayune mangda budaya druene nenten sayang drarat dua ning seni baselan sastra Bali merupa tetamian saridahat mau tangga sani presiden satma ke ngelui hang budaya iragane ring Indonesia sani sampun ketami saking riyin santukan ring pakibah jagates kadi makin saning ranjing ring era modernisasi kawentenan era digital sampun saya ngelimbak ring kahuripan iraga sareng sami inggihan ring punika seni baselan sastra Bali sampun sepatutnya nih sareng digitalisasi tur kalimbakang mangdane nenten sayan greret puniki taler pengabdi titiang mangdane pacentokan sekali puniki sayan kalimbakang boya jawantah ring widangan pemerintahan taler sekolah manten nanging mangdane ring soang banjar adat utawi desa pekraman presiden taler kemarkian asa puniki taler iraga Paraiwana Bali sani kabawas melek teknologi mangda presiden sarang ngajegang seni baselan sastra Bali melarapan antuk media ambaralaya utawi virtual sapuni ketal dari widangan sekolah mangdani jati ngicen pepelajaran indeks seni baselan sastra Bali semalih mungkin sampun wenten teknologi minekani basa Bali wiki sani presiden nerjemahan bahasa lianan ke bahasa Bali
taler aplikasi Batik Bali sani membuat pisan ke angin nyurat aksara Bali ring gawai utawi HP. Sapuni ke taler sekolah manggeledang ngicen wawuhan pepelajaran indik seni basa lan sastra Bali ring gawas sani ketah kebaos ekstra kurikuler. Dumugi menjalaran antuk usaha puniki seni basa lan sastra Bali nenten malih ketarkeng dahan abot turkuna ring pikayunan paroewan Bali sami. Punika mawinan menjalaran antuk pacentokan pidan tepuniki titiang lunas ring paroewan Bali sami ngawit mangkin sampunang iraga limpia sampunang taler iraga menang iring sareng-sareng pada sayaga tur lestariang pembekas tata titi basa miwah sastra Bali duweni. Idodane sareng-sareng wantah asa punika titiang presiden ngaturang pidarta rahina sani mangkin. Titiang ngaturang para masuk semaning mana antuk uratian idodane sareng-sareng. Dumugi nabi sani atur yang titiang iwawu wenten pikenolan kawigunannya. Sekali buang salane medagang jo manis kapakan bangi singgah beli kesela dimulai neng sampunang kemat mapaurus senilan sastra Bali mangde presiden tetap ajak budaya Bali menawil doh landok kirang luput antu titiang nunggah atur titiang lungsur gengrena pengampur maka usananin atur unta titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.